Papa ya kutumba mambo uko naongea ya ujinga sana. Aya magambo uri kuvuga apfuye amaso. Ngo mujinga na mwenye. Aya magambo uri kuvuga ntabwo afatika, nta nubwo numvikana. Alituma hii ojo mu bafulero. Ati ni ijambo ryageze mu bafurero atariko mu maparti yote akurudisha. Ati aho byageze hariho hose mu magambo yari yose byongere bikugarukire. Uko nasema benya uyuwe. Muri kuvuga ibintu mutazi. Kabila alipigana kana nani? Kabila yarwanye nande? Mutu rebele ndo uko nasema mwenye. Kabila yarwanye nande? Abarebere batazi ibyo ibintu iyo byerekera. Mwenye akupigana sana vita. Batigeze barwana n'intambara na rimwe. Oya kutumba suko piyo. Ngonguri ya kutumba nguri general ya kutumba yabo balikuwa na kutumba. Weho si bagukoreshaga, ntituzi ko bagukoreshaga. Umufanya mambo ya kufanya tu ya bakagukoresha. Yabo bakulipi. Kugira ngo bakwishyure. Wowe ulisema ke uko nyoka ndejo ulishakuwa mu maji. Waravuze ngo uri inzoka ngo wamaze kugera mu maji. Ayayi tunayuwa. Ntitubizi se? Tunayuwa uko nyoka ulishakuwa mayayi, lakini turabizi ko hautatoka mwa ile Bufulero maji nta nubwo uzahava. Ulishayuwa historia ya Bufulero depuis zamani, depuis Pierre Mulele. Urabizi uza amagambo, uzi imibereho y'Abafulero, urabizi neza cyane. Ati wamaze kugeramo, turatuzi kuva kera ku bwa Mulele. Yuwa hautatoka mwa ile Bufulero, hata kama unasema nyoka ilishaingia unasema si Bufulero kuvamo bizakugora. Tutaipiga tu vipande vishuke na kuna liyai itapasuka, tutaua mpaka ile nyoka mwenye anatumia sauti ya kutumba airudishe ya kutumba alisemea hii mambo. Miaka 20 ya Kabila hakuna vita ilifanyikaka. Miaka 20 yose yuzuye igihe cya Kabila twarwanye ruhe rugamba. Hakuna hata ilikuwa tu kutafuta ba maimai ba neutralize sasa. Mwebwe bagushatse nguri maimai hivi biko na bapitia mweye ya kutumba bakabanyuraho weho ya kutumba wowe. Wapisema kwanza vita ya kwanza yenyewe mlipiganaka mwa ile vita ya rugamba mwigeze mu Rwanda na rukeya mwebwe nk'abaya kutumba. Ile yenyewe mlifanyaka jour kuanzia busubuhi mpaka magharibi. Mutubwire urugamba rwagwanye kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, umunsi umwe wenda byibuze. Na wapi mulikamataka? Mwafashe he? Hauna hata na haya. Anisono. Vita iko na kuya shindiwa mpaka ku Bufulero. Intambara iri kuza yagera mu Bufulero igahagarara. Banyarwanda biko na kuya mu programu ya kukamata Kongo. Ati mwebwe mukavuga ko Abanyarwanda bari kuza ngo baje gufata ngo baje gufata Kongo. Yote banakuya parti ya blocage ku Bufulero moye. None kubera iki bari kuza bagahagarara aho ngaho? Una hata na haya kusema uko napigana watu kuna basenyera ngapi ya kupigana. Bafero biko napanga vyabo vya kuisha. Ufite abarwanyi bangana bate, Abafulero bangana vita mu zone yabo. Ko muri kugenda mwagera muri zone yabo mugahagara. Sio ya kukula tu makuta. Mwamara kwirira amafaranga gusa. Hauna hata na haya kusema. Hanisoni mufite mu byukuri. Mase bapime uko nyoka ndejo lishaingia mu mayayi tunayuko. Ukabesha ngo inzoka ngo wageze mu maji ngo ibyahe n'ibyahe. Uko nyoka ulishaingia mu mayayi. Turabizi y'ukuri yo yageze mu maji uri kurya. Wabonye amafaranga nta bindi. 2004 tena wewe ukukuyaka se uko 2004 ntiwaje tena. Commandant d'opération wewe. Ukavuga ngo uri commandant d'opération. Plaine de la Ruzizi. Ukavuga ngo wageze muri Ruzizi. Au kukuwaka tena na etat major yako Bwegera. Ntiwaje na etat major ukagera Bwegera. Anapiga na basoda yako kubapasula na macho. Abasirikare bawe ntibyabananiye. Mukiba gusa mugasahura. Lakini vyenye muko napitisha si. Ariko ibyo muri gukora na mwenye naiba. Ariko ibyo muri gukora birenze n'ubujura. Muko naingiza infiltration. Birenze n'ubusahuzi. Ni mwebwe mabana. Heri benye bangeiba. Nangwa n'abajura n'abagusahura. Ndio tutaona huyu anaiba naibia ni njala. Turabona ko yibye kubeza adui. Ndio huyo 2004 tena wewe ukukuyaka 2004 ntiwaje. Unaanza kumbuyui na si. Ndio tutaona huyu anaiba naibia ni njala. Tuzamenye kwiyibura adui. Ndio huyo naanza kumtemwanya se nyoka ilishaingia mu maji. None utangiye kuvuga ngo kimo cyako wewe mwenyewe kile. Si wowe ubwawe wabivuze. Eske mkongomani ataweza kuwa nyoka mwenyewe kona. None mkongomani yaba inzoka te.
Reka twongere tubasuhuze kandi tubahereze ikaze. Ni breaking news z'aya manywa. Murabizi ko ahanini ari uko nguko twebwe dukunze kwinjira, yari amakuru ya kumanywa, tubahereza breaking news ziba zigezweho, ariko tukanababwira uko ku mirongo y'imbere ku rugamba ko biba bihagaze, ariko mukamenya ko biba bitoroshye muri aduyi natwe tuba turi kwirukamo. Ubwo iyo tuvuze aduyi tuba tuvuga aduyi wa M23, ubwo ntabwo turi muri iyo cadre, ariko tuba dushaka kugira ngo tubumvishe uko situation iba imeze. Amakuru dufite kugeza amagingo aya ngaya nuko muri M23 bo ku ruhande rwabo barimo bararwana systeme yo gusunika umwanzi, ariko ubwo ni umwanzi wabo. Ariko twasubira inyuma gatoya, twajya muri abangaba twumvaga mu kanya tugasanga nabo basubiranyemo, barimo bararwana ku rwego rudasanzwe, barimo bararasana, ugasanga ntabwo bari kumvikana na gato, bari kurwana. Twebwe rero tuba mu mbuga zabo, turimo turasanga bashwanye. Umugabo bita uyu ukuriye abarwanyi b'abapfurero ni uwo bita Birozi Bishambuke. Uyu ni uw'abapfurero ndetse na parti imwe y'abanyindu. Ubwo kubazi amoko yahariya murabisobanukiye, muzi uburyo harimo kutumvikana, ariko abitwa abanyamurenge cyangwa se abatutsi bahariya akaba bangwa ku rwego rudasanzwe, bakangwa bakavuga ko ngo ari abanyarwanda. Icyo kibazo rero nicyo kiri hariya. Gusa twasa nkaho dusubiye inyuma, tugasanga ibintu bitoroshye hagati yabo ubwabo. Uyu wo bita Delphin Kayembe Ngoma Nzito niwe wagiye i Bukavu. Amakuru hari, Ngoma Nzito ntabwo ari kumvikana na gato, yageze mu mujyi wa Uvira, pana Bukavu. Bukavu yari ijite kandi Uvira, mu mujyi wa Uvira agiye guhangana na Yakutumba, agiye guhangana n'uwo bita Makanaki. We yamanutse ngo nyuma yo guhigira uwo bita Jean Jacques Purusi, guverineri rero yabajijwe, aravuga ati ngewe nshaka yuko nakorana nawe ni umufurero witwa wo muri Birozi Bishambuke, kandi witwa ngo arayoboye ninde, akaba yitwa nababwiye amapurusantaje ukuntu byagiye bigenda, abo tubana umunsi ku wundi. Mwebwe iyo ndi kubivuga gutya muba muri kumva icyo bishatse kuvuga ndetse niyo biri kwerekera. Ubu rero amakuru ahari, ibidasanzwe nuko witwa Birozi Bishambuke ari we ukuriye Birozi Bishambuke, abapfurero n'abanyindu. Uyu ni Delphin Kayembe Ngoma Nzito, yamaze kumanuka, yamaze kwerekeza hariya mu mujyi wa Uvira, akaba yasize hejuru uwo bita Kakobanya, niwe uri kurasa muri iriya misozi yo hejuru. Ayo ni amakuru twebwe tuba twinjiye indani kwa ndani. Noneho Kakobanya yasigaye hejuru, noneho uyu Ngoma Nzito we yamanutse, agiye guhangana ahubwo na bene wabo b'ababembe bo kwa Yakutumba. Yamaze kugera mu boko ya Kutumba. Nashatse kugira ngo mwumve intangiro, mwumve uko rekodi zimeze. So mwamubonye, niba mwabonye ubwato bwatambukaga, ntabwo buriya bwato mwabonye bwuzuye abasirikare nabo kwa Ngoma Nzito, bari bavuye muri Baraka, bari bagiye Uvira. Bamaze kugera Uvira, mu kanya muraza kuba mubona ifoto y'uyu mugabo Ngoma Nzito ndetse na guverineri Jean Jacques Purusi, uwo bari bari guhigira ngo bagiye kwica. So icyo nashaka kwerekana ni ukubereka ko urugamba rwo mu misozi rwabananiye, bagiye kurwana urwo mu mujyi bo ubwabo, noneho bisubiraniremo, bo barwane, bo barasane ku giti cyabo. So murumva ko ibintu bitoroshye kugeza amagingo ya ngaya. Kuri aya manywa guverineri yavuze ngo reka abicaze, ariko kugeza amagingo aya ngaya ibintu byanze. Nicyo kintu nshobora kubabwira ko ibintu bitari guza. Ni ukuvuga ngo mu mujyi wa Uvira rwagati, ababwira ngo Uvira ngo M23, oya nyabona mwabantu mwe, amakuru yudakurikiranye nge ntabwo nzababwira Uvira ngo mbabwire ngo Uvira ngo M23 ngo yinjiye, oya. Ibyo ni ibintu Uvira igiye igomba kwinjirira, nzababwira ni Uvira yinjiwe.
naho bababwira bati murareba Uvira imirwanire kubera muri Uvira. Umuntu wese ikinyamakuru kizababwira ngo muri Uvira ma 23 yinjira kurwaniramo azaba ari kubabeshya. Njye mbabwije ukuri kabisa, azaba babeshye. Nta Uvira M23 iracyari kure. Gusa isaha yari yose Uvira yapangirwa twe turahari tuzababwira. Rero twebwe ntago turi babandi bo kuza kubabwira amakuru y'ibinyoma ngo ni morale, ngo no gutera za morale. Oya kabisa, oya mama 23 ntabwo iragera Uvira. Ahubwo tuzababwira amakuru ya Uvira dufite mwimboni, tuzababwira abari kurwaniramo mu bwabo kubera ko umujyi wa Uvira amaze kuba pre-militaire. Muribuka ibinyamakuru bimwe na bimwe ntagiye kuvuga amazina yabyo uko byavugaga Goma yarafashwe, cyangwa se babandi bageze Warikare bagatangira bakagera Gisangani. So twebwe ntago turabo kabisa. Oya Uvira oya, ntabwo ibyo biragera. Icyo twababwira nuko Uvira hagiye kuberamo intambara y'ubwayo iri kubahuza ubwabo. Ndakeka ko wenda wowe udukurikiye ubona imbere yawe ukabona nka sheferi ya Basile muri teritware ya Mwenga. Iyi ni imwe muri teritware isa nkaho yegereye gato Nzibira. Nshaka ubwo navuye Uvira tayari, nashaka kubabwira ko imirwano ikomeye cyane ikomeje kubera mu nkengero mu nkengero za Nzibira rega. Ntago ndababwira ko Nzibira yafashwe. Oya, Nzibira ntago yafashwe, Nzibira ntago yinjiwe. Nzibira iri muri teritware ya Shabunda. Mwabantu mwe ni yo centre. Ubundi yurenze yuvuye turebe yuvuye agasantere Kabanza uva na agasantere haraho bita Madina. Yuvuye Madina uba wasize umuhanda uzamutse werekeye muri axe ya Kamituga. Rero biragusaba kugira ngo iriya groupement yafashwe irimo za Kanyola n'ahandi ukomeze. Bo ntabwo hari abantu nabonye bibaza bavuga bati ese kubera iki mama 23 iri kwerekeza za Nzibira kandi za Minembwe. Buriya ushobora kunyura mu misozi aho muri groupement ya Itombwe muri Cinkolobwe, aho bita za Cinkolobwe, ugakata ukabirinduka ugahinguka mu bice birimo za Nzibira. So ni zone opérationnelle imwe ya za Minembwe. Ni ukuvuga ngo ubu kiri hasi ushobora kuzamuka ubirinduka wikubita mu maho plateau. Nkeka ko wenda babivuga badasobanukiwe iyo zone cyangwa se iyo axe opérationnelle, ariko uramutse uri umuntu ubisobanukiwe ushobora kwiyumvisha umusirikare uri kwinjira Nzibira hehe biba bishobora guhanira isano no hejuru mu misozi ya za Minembwe. Nge turano uduce ndatuzi ngewe natubabwira ko afande Leti Colonel Gakiza akiriyo ndabizi. Afande Gakiza nzi ariyo, Colonel Mwungura ariyo ndabizi, aza gusimburwa no bita Colonel Mande w'umurega ndabizi. So nkeka ko ari axe ngewe nsa nkaho ufitemo wenda naba naratembereyemo gatoya. Rero iriya ni axe, bari abantu bari kurwana muri zira axe basobanukiwe ayo mazone opérationnelle neza cyane kurusha wenda mwebwe mushobora kuba muri kubivuga cyangwa se muri kubyumva. Ni axe nziza, ntimwiyumvishe ngo bakagombye gukomeza Minembwe. Buri wavuze ko ushobora gufata chaîne de montagne ya Mitumba ukaba wabyigarurira mbere, ukaba wafata za Baraka, warangiza ukabirinduka ukaba Uvira wayifata nyuma. Ntekereza ko abo ngabo ari bo banyamibare mwiza kurusha mwebwe muri kuvuga ngo Uvira yinjiwe kubera ko mutahazi, muri kumva ko ushobora gukomeza muri plaine hanyuma umuhanda nk'urgiye. Oya, ntabwo ariko bimeze. Hanyuma wenda ibya Uvira tuzabizamo nyuma. Munyemerere duhite twihuta cyane tubabwire ubu ngubu situation ko zihagaze. Ni amasaha ya kumanywa tuba turi kugenda tureba imboni zacu ko ziba zatwandikiye. Abasike batari bakeya nyuma y'uko ibiganiro bya Doha bikomeje wenda kwanga abitwa abasirikare ba Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Ubwo ndavuga hagati aho ngaho abarenganye n'abasirikare ba FARDC
ba FARDC ndakeka abo tubana ku mbuga mwabonye ikibazo bari bafite ndetse nuko bari barembye n'ibibazo bari bafite. Gusa icyo navuga nuko kugeza amagingo aya ngaya inzara, imibereho itari myiza, navugaga imibereho itari myiza kuri bo, bakomeje kugenda bamwe bavuga bati tugiye kwivana mu rugamba, tugiye kujya mu byahe n'ibyahe. Wenda ahandi twavuga ni muri Walikale imirwano yakomeje. Mwabantu mwe, imirwano muri teritwari ya Walikale yakomeje, ntabwo yigeze naho ihagarara, cyo kimwe no muri Kivu y'Epfo imirwano yakomeje, cyane cyane mu nkengero za teritwari ya Masisi. Ntabwo ari Walikale ndani, ntabwo twebwe tuba turi nka babandi bavuga ngo indani kwa ndani, oya kabisa. Ni mu nkengero muri axe ya Gasheberi, muri direction ya Gasheberi. Ubu ngubu amakuru atugera tubwira ko uyu koroneri Nyamushebwa nawe yatawe muri yombi, yafunzwe. Ni uwo mu bwoko bw'abanyamurenge, yagejejwe, yavanywe Butembo, yajyanywe i Kinshasa, nawe ari gusanga y'abandi. Hanyuma muri Kadutu, muri komine Kadutu ni bya Sarongo bambwiraga ukuntu yagenze, barimo bambwira ngo Sarongo ukuntu yagenze. Gusa icyo nshobora kugarukaho ni uko axe ya Kanyola, Muzinzi na Kiruko ni uduce twigaruriwe mu masaha y'umugoroba, ariko imirwano yakomeje, afrontema zikomeye zakomeje zakomeje gukomeza. Ni imirwano navuga ko ari imirwano itoroshye, yego kabisa. Bikaba biri kumvikana ko atari ibintu twavuga ko yego kabisa. Uyu nguyu ni uwitwa Ngoma Nzito, urimo atembera ngo agiye gukomeza, ngo agiye kwinjira, ngo agende ngo agiye kugenda ngo yigerere ku rugamba. Uyu nguyu benshi bakavuga bati nyamara uyu mugabo arimo aragenda, arimo agana ku ndunduro, tishobora kwicwa. Ni byinshi biri kugenda, yakomeje, hari ibice yagiye ageramo, ari kuzamuka ngo mpaka ageze ngo Ruvungi. Ngoma Nzito niwe usa nkaho ayoboye, niyo ya mibare nababwiye ubu ngubu y'amatora yaje kubaho, yaje gusiga uyu Ngoma Nzito asa nkaho ari ugaragajwe, bitewe na guverineri Jean-Jacques Purusi, niwe ngo yizeye 100%. Bavuze ko ari ugomba kwerekera hariya, ngo kubera ko abitwa ba Makanakingo batari guhuza na gatoya n'uyu na Jean-Jacques Purusi ari guverineri w'iriya ntara. Urabona ko ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane, ndetse bikaba bishobora kuba bigiye gukereya panike hagati yabo. Ibi ni ibyo tuvuze, nzabigarukaho mbibabwira. Mwabantu mwe, uwo niba unkurikira, uwo kabyarawe, ntukajye ujya kure, ujye uvuga ati ibi ngibi Machachari yabivuzeho, ejo bishobora kuzabyara ibi ngibi. Yego kabisa. Hanyuma amakuru atugeraho akatubwira ko muri Masisi, yego, umuvandimwe arambwira ati teritwari ya Masisi imirwano yuburiye muri axe ya Bashari Mokoto. Ati muri Bashari Mokoto imirwano yabereyemo yaje kubera muri axe ya Nyange werekera Bibwe. Ati biragaragara ko ari abarwanaga bashaka inzira ngo ishobora kuza kuberekeza, ishaka kuza kuberekeza muri direction ya Karembe. ni nyuma ya babandi bafashwe ndetse bakanazirikwa, burya bari bafite fosi zari ku ruhande zakomeje. Ariko kandi wowe udukurikiye, ariko ako gasasu urimo ubona imbere yawe aho ngaho ubona kabisa hakurya, iyo ni centre ya Burungu. Mbere centre ya Burungu kabisa ugomba kuyibona. Burungu ahangaha ni muri teritwari ya Masisi, muri Bashari Mokoto, Bashari Kayembe plutôt, Bashari Kayembe. Kara gasozi ko hejuru niho habaga regima, niho habaga ku regima y'Iburungu. Hanyuma wareba iyo iri hakurya, iriya misozi yo hakurya, ni hakurya, ni muri parike. Yego, ni muri parike. So ntekereza ko wowe waba uhazi, gusa inyuma y'ibyo